North Korea gam hi akisating vanoya mizo sen dan le mol akho zi le agam mi kisu gen thei na ho izaun I heso okejun hi ho zi hin amin than lon a hi agam sunga dan akho dan chu chapang khat ahung pin hla le mi phalo mi chom gu cha le tol that a hi tia declare abol ziu a hi hichigama hi lamkai ki hlen na election a zin a hin candidate khat bo uma ama bo chu vote api ziwa apelo a uma a hi le ama nu ama pa chu zela a khum lu ziu a hi agama hi government in TV channel khat bo a koiza hichibo chu vet phal a hi North Korea gam hi wa noi le si na achanga thil si na bo se hilova nalunga na gyal ji se si a zong zela na lu jeng thei a hi thusim hi achai na chan ge ngai ding in ikiti move 1945 chan Korea hi Japan ten anato phau a hin kumsom thumle kumnga ato phau a hin World War II zowa Korea hi ke ni aniki so a hi tai hichu North Korea le South Korea a hi North Korea hi Soviet Union hon anato sot uwa chule South Korea hi America ten ato sot nu a hi 1948 in Kim dynasty a Kim Il Sung chu lam kaijin anatungun North Korea chu Democratic People Republic of Korea akisaun a hi 1950 kumchun North Korea le South Korea ki ka agal ana umin hi chu Korea War akitin a hi ahin gal ki chai zowin peace treaty ana theipon hiji a hi tu ni chana khat le khat ki gal go to jingke hon a hi North Korea thaha theina ding in tu ni chanin in ko khanin bo lamkai apozingun a hi ama sapenin Kim Il Sung abanin achapa Kim Jong Il tu hin Kim Il Sung atupa Kim Jong Unin apon a hi hichipu cha pa sa ho hin alengwai pu naw su de theina ding le aha jing theina ding le agam mi ho control theina din dan le mol kho ta ta anasim do un chule dan juilo ho a kha le thina chan go na anapi jivin a hi tunin North Korea gam sunga agam mi te chunga dan le mol kisim gimnei ta ta ho phabe anasei khom kinu hite 2024 kumchun North Korea gam sunga sunglass vom le kichen na movon ben anabolun a hi hichigama hi mikilot namun metro le public station ho a music ki halovin Kim Jong Un le a insung mi te holim na akilha jin hichisung le hin public mi paupu le ke holim akiphalpon a hi North Korea gama hi koidabang khanin Hollywood le South Korea movie ho akimat do le labor kemin akoi ji un saza apejivin hichihi ideological contamination khamna dinga abol ziu a hi North Korea mi te hin internet hilovin intranet bo aman thei divin phalna akipin a hi intranet hi private computer network a hi hichi network hi organization ka ala a hi lo le gam khanin ama gam sung dinga bo aman network a hi hichi network a ko na hi North Korea government agam sung mi ten ipi avet nuwa itilampanga amanuham ipi avet uham koito ke ho uwa ipi thu ase jo hamti computer a kon monitor abol kit ziu a hi hiti a hi government in gamdang ho to aki ho mat na theijuwa kon le akhan to naw amu do na theijuwa kon akhamu a hi North Korea gam sunga hi government phalna lova gamdang mi to ko la ki ho jong phal a hi pon gamdang ho to na ki ho dinga a hi le government ko ma phalna na kila masat ngai a hi hichigama hi TV radio le newspaper jong government in abona a control a hin private media a hin private TV channel le radio ho ki phallo a hi hichi state control TV radio le newspaper a hin Kim Jong Un le a insung mi te sei phat na le US le akeloi hompi ho phatlo na le do na thu jing bo atha jiwin hiji a hi North Korea gammi ho hin anya over pat America le akeloi hompi gam ho ahin muda pat jiu a hitai North Korea gama hin hairstyle phabip government in akoizun hichi hairstyle tailo adang phal hikillo a hi hichigama hi gamdang thilkiti po ben a hi ga he thading in jeans a hin some color aza za na kinule von a color wa azep zong
ki phallo ahi North Korea gama hi gamdang ne lecha hot dog badi zigi le tyok bokki kiti ho America le South Korea ancha ho ne phal hilo ahi mun khana kon mun chom khat chi nadinga zong government ko ma permission la ngai ahin hichizau lowa wa le ho zong dan nit lowa ki koi kitzi ahi North Korean passport hi elite class government officer Kimjong un aloi ngai ta hon bo anei ziu ahin mi hami gamdang po ding ki phallo ahi North Korea a hi leimun ahin in ahin dokan ahin business ahin abona government a ahin aman diwa bo ki phal ahin akicho pai diu ki phallo ahi hichigama hi ho lebi ama deidung zuya a holding ki phallo ahi North Korea gama hi church ahin hichi ho in hi gamdang mi hon North Korea religious freedom ahi tia ahet diwa kisim ahi ata a hodang ho auma ahi le labor kema asol ziu ahi North Korea gamsunga hi Kim Jong un demna a thusei auma ahi le azi acha anu apa a insung mi te zo sigeya go na chang diu ahi hichi se ahi lovin khangthum geya go na chang diu ahi mi pa khanin government do na ato kha a ahi le kumtam pi zowa thungai lo pa chapa ahin nei ting hichi atupa geya chu tul that mi phalo ahi tia go na api ziu ahi hichi gama hin mi him chen na khotin le veng tinin public mi lam thla le ki mancha na zo si agu in government sipaijin aching hijin agama hi government do na a thu sei ho jing se go na ki pi hilovin government do na a lung na gela agam mi ke mancha adan government phatlo dan le khabu a na ji a nakimat do a ahi le go na nakipiding ahi North Korea gama hin mihim khat api ni kho apat athi ni geya hapta khat sunga ni khat ama le ama akise sit ni kho a umin ahi hichi ni kho le hin ko hi le ki khop khom namuna mi zo si masanga ding do a amanu ama pa chun masanga ahin kho a athil bol ho a kon akisi na Kim Jong un chunga alung phat mo na chule gamdang chondan athang sit pi na ho aseza ngaidam akithuma chuting akoma to mi pi angai ho chun angaidam jiwin akipa pi jiwin ahi North Korea gama hi lamkai gamwai puding kilen na election a umjin ahin government in ahlen tumpa bo vote api ziu ahi hichigama hi eho India gamsunga kumphabit zo si le lamkai ding kilen na a mizo sin candidate ho idei tum ho would ipi ziu to bang lovin government in would for me or die kiti to cheng achi piu ahi hichi would ha a panglo aum kitle ama chu dan zui lo ti a go na api kit ziu ahi would kilha hi lamkai kilen na dinga kilha hi lovin North Korea gamsung mi te loyalty test ki bol na zo ahi North Korea gama hi mizo sin government ideological principle som ahet si upoimo ahi North Korea TV zo si a government channel Korea Central Television set aki bolin hichi channel tailo adang wedding aki phalpun ahi TV set ho aki zu do masanga government in NTSC set tuner block abolzi ahitai North Korea gamahin cycle zong registration le number plate a umin cycle tolding khatchun road safety test a pass angaizin chule driving license zong ane ngai ahi agam sunga hi vona lugo slogan chule nampun lap kiti ho phal hilo ahi hichidan hi North Korea gammi chungse hilowa tourist mi achi ho geya phal hilo ahi aji chu government in hichi ho hi gamdang chondan ki zuya agelu ahi tourist ho North Korea a achi ting lew guide akipui theizu ahi ahin government in chi nadinga aphal namuna bo apui le thei ahi agam sunga ahul jin sunga limla ale local mi to ki ho phal hi kitlo ahi local mi interview abol no ma ahi zongle guide phal pi nalowa abol theilo ahi North Korea gama hi mobile le computer nei ding ki phal ahin USB drive le mobile memory phatina government in a check zi ahi gamdang film lim
la chule adang dang ho amu do wa ahi le punishment api ki jiu ahi North Korea ahin mihim abung abungin akihianin mihim khachu ahung pin tha le adam lai sunga ato ding abona apu apa history avedwa agon to jiu ahitai hichu songbung akitin ahi hichi songbung hi class thumin akehom hianin akhat nan kor ani nan wavering chule hostile akitin ahi first category hi kor akitin hichi azau ho hi apu apate Kim Il Sung revolutionary a anazau ho ahi lo le Korea war a anazau ho ahi amaho hi gamsunga nato hoi hoi ahi lo le government army a reng sang sang achang jivin chule capital city Pyongyang a cheng dingin phalna anei jivin gari zong amahon bo anei theju ahi ani nan wavering ahi lo le dong yo ki chung akitin ahi amaho hi North Korea gama apu apa te khanga pana nato lobola humkiwa ami zeng ahi win ahi amo hi gen thei wal lo haujong hau sawal lo middle class hiu ahi athum nan hostile amo hi apu apa te bol khel khat nei zeng ahi lo le North Korea dan zui lova hodang ho South Korea a asopi ho ahi win North Korea government in amo hi so in agelun agam sungwa nato ha sajo si ato saun ahi North Korea ahin government in like tuile gas abona ne eding ancha hoto thakha na api jiwa hichu ane da nu hoita a avet suikit jiu ahi hichigama hi numei hi hen pasal hile kumsom la segi alhin le military service kumsom ato te ngai ahi North Korea ahin Kim Jong Un insungmi te thini ho Kim Il Sung le Kim Jong Il thini ho death anniversary ni le mizo si akate te zungai ahi hichini ho le hin akaplo akimat do a ahi le thina chan go na government api kit ahi inzo si a Kim Il Sung le Kim Jong Il lim ta ding thupi ahin sule zana nei ta a asu thingjing diwa government in thupi anei ahi ideological loyalty na dingin school chapang ho zo se Kim Il Sung le Kim Jong Il thu sei ho angai sa ajivin ahi North Korea wa noya gamdang to akihi dan chu calendar jeng jong achoma anei hichu Jewish calendar akitin ahi Jewish calendar hi 1912 a anakipan ahin hichu North Korea hin phut do pa Kim Il Sung apin kum ahi 1912 hi Jewish one ahin North Korea calendar dungzuya tu kum 2025 hi kum zakhat la som la thum thin na hibib ahi North Korea gamdang to akimat lo na aji phabib a umin ahi khat chu Kim regime hin agami ho hin van noi chon dan akhan to dan le milhamin tha anei dan ahin he do ting lew athunun zolo diu a het masat jiwa agam sungwa media travel le internet akhaw ahi chule North Korea a nuclear program ji a gamdang hon sanction abol khum uhin North Korea wa noya gamdang to asu gamthat ahi tuni ho a North Korea government in agami chunga dan asim ho isei ho hi akisu beiloi a umloi ahi lo le hichi ho sanga dan kho jo che ahum lo koima a he a pon ahi hichi dan isei ho jong hi kum 1953 zowa North Korea gama ko na hungjam do ho a kon ki he ahi tunin ho a van noya aphalo lama Minthang pen North Korea Kim Jong Un in ami te chunga dan ho ta mihim Juidinga kilom lo asim ho iseju hi chen hin akichai tai achai na chan ge hin ngai zo se chunga ki pa thu ka hin se je ka ki pa e